Oh, turun ke bawah. Santai, santai, santai. Bilang kantor, sabar dulu. Gua hari nggak bos. Boleh tarik nafas sebentar enggak? Bilang kantor, kirim ke Jatri bentar. Ayo, ayo maju. Sana, sana, sana. Gak apa-apa. Apa? Ya, ya, sabar, 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 sabar. Siapa? Kamu ke warung situ, ke toko apa? Titip di situ. Laksanakan maka mundur. Kalau ada pengerusakan, bukan lagi aksi. Silakan makan mundur. Silakan makan mundur. Aduh, tripodnya. Tidak terima naik ke taman kiri. Untuk taman kiri primo. Coba pegang. Ya silakan mundur. Makan mundur. Oke, stop. Oke, makan. Ya, silakan kembali. Ya mundur.